Паян Шупашкарда Сталинград-3 варшы күнезіне астываган тирек евішен хунамнелар треш. Акция расшири экологи шулдалыкне тада шевхарса келеген шентерю күнне халласа шыржывра пірімішху терцерчеш. Цепленрех Алексей Енейкин каласа кытардать. Тован жыржывы наслы варжинже чудах шербет егесленмен хулаварринже шак топыл тіленмелле майба тәрістегел ларза юлма булдарна. Паян вол Волгоградра бурынаган земжен чынжын патырлық символы жутланать. Водамран сагырвуны жул үзеген евыш иккіміжі мәре күшні бұлзанда, шулзерен ешіл жулжығыларза вуллы жинжи варшы суранызене хуплать. Иртні жулзінже специалистсем евышын тіпрен дұхаган хунавызене тирбейлін касса илзе калжа евер жидендерме бұшлана. 2 метр аяқын үснедімзене халі тірлі хулараларт машутлана. Шапла саваплы евыш Шубашкарада житрі. Чак евыш выл, чынақты Сталинград-3 топылден үстернескер. Переона ядарлы респа Шубашкара жидерзе бана. Сталинград топылы дезен индерген хучы земде бур. Пере ярзабана сертификат. Ебір жак акцияне худшынма бұлдан жын пиде хыды саунат бірхебердетпір. Шакуна ваучыны зем Сталинград-3 хұружы жабы жүзене чатсайыр терні терек евышин сыпма ойырны турат паянжен үстерні. Малдан пробиркара, ундан Волгоград-3 ботаника заденже. Лабораторире бұрныш парнелені хунав халі шиделіклі бұхна. Она шыбах ирік вырына көжерсалартма вғычетні. Шубашкарда халі тован жыржывы наслы варжинже Сталинграда хүделені тоғыр ветеран бұрынат. Візінжен бірі тоғырвынды жулагайны Алексей Яковлев шындеру топылі акция хаваспах худшынжы. Алексей Алексеевич више варжы ветераны. Вол финба япун варжизінже де жабышна, танкист пулна. Сталинград-3 шындеру евышын шыны хунавне хизеплі вады шыржыва бірлі хүделені салдақсыне азынзалардыры. Ку евыша андибер порындар был. Оқмалға құна школа жиземділме бұлдарасы кейбі бөрін күнда Торы падыр чак топыля жазам самырықсен күнда келіс мұхта барыс келе. Акция первохотрах шыржыври вунжиже регион худшынжы. Кашнинжех пәрер шендерю евыжылартырыш. Шак топыл шидензенде мамык вештермест. Вол шендерю комплексенже хыйне еверлі паттырлық символы буласа жанат бұр. Чываш енгіларым вали Алексей Енейкин, Михаил Солин.